Tua mafi whawhetai e aho pa muna whakakoloa, ma uofu haki, ma whanonga peke whakatokanga ka maae oki, ma whakawhetai e ngā sāmi o e pongpongi, kai ke mea te pō, ma ua haki, ma uwhia whām peke hoko atu pe, e ma wako pe pe mi he wholofola, a kōko ne kina ki mautolu whakawiki, whaka ke no malanga ia e kong le leia e ko sisu klaisi e mauro tu e tāpe kina ki nau tolu kotoa pe mea mai e proklaman i tāpe kina platform tāpe mo ko sisu proklama ako malanga whakawiki ko ni tokon ke kau malanga kau ako na ko ngau e mahu inga kui ki mautau ki ai ke talaki ai wholofola a Fiona tau tā kau mai a Fiona wafa o sisu klaisi mau whamui e meni mahalo apito mo lei o tui ko kore pekeu o whanga pe ngā hi whakatapu pe tōtou au whakiat me tau proklama ako malanga whakawike o tui pe koe whainga maari e le rei e ahoni tau whaanga mahen pe tau whanonga mai ako ngai aho tū sete ka ke o tui pe tau whenga pe ke whakakakato ko toa pe hae ngahi pongpong tau whaia e tau ako malanga koe mea te pū ke ongo atu pe au atu ka teki pō tolu ko toa pe mea mai mo tolu ku mahu inga ki ai, tokoni ki ai e tau ki proklama ko malanga ko ngā koe ngāue me whatongia mahu inga o mai he ki mā ki tau tolu ko ngā ke talaki ane wholofola i ngā kuonga koni au tau whanonga ki ai. Ko ia pehea kai tari fia ki mo tolu ko toa pe, au e ki mo tau kāinga, au maha si ngai tamai, si ngai whae, kau malanga, kau akonaki. Ki mo tolu mo whaam ke mo pore ke malanga ko tui pe tai tari fia ki mo tolu. Ka pau ko ke toki kau fo o mai ke tau Polkalaman, o tui te lawa pe subscribe mai ke tau YouTube channel, e tau pe mo koe sisu, o si ai e tau ngahi, ako malanga ko toa pe konga e fitu, ai koe konga hono fitu en. Tau tau whanonga mai me konga uraki, whakamā opo ko toa hiri hoa o ke konga hono fitu, ono whanongo i pa te ke ako mi ai ko tui e lawa ia ke to koni at ka te koe whakataha pa mo to koni, pa mo ngau he mo kau whai whakau, au mai nau tau to koni ki mo tau ke ngau e malanga e to koni atu en, tō ngā ko tau whatongia, ko tō tarake o ngongo le leia e ko si suka i hi ngai kuonga whakao si ko tau whanonga ai. Ko tui ai ka pau ke o si tōtou kau mai peke tau Polkalaman, ko tui whakawhitai ki heki, mālo i si poupou mai, mo tolu o tohi mai, whakaloto lahi mai, ko tui ko tā puaki pe ngāu tau whai ko ni, vai ko ngāu ia ke whai he tangata ke langlang, kumia langlang e tangata, ko ngāu pe tau whai hange kurea ke sa me tau huhu ki hono whotunga, tau kumi ki a si hova o e tuku. Ko tau ngāu e whai tau whai wahe aki hale lei, o mai hei ki mā ki tau tolu, si wahe ia mo tau kau ngā whanonga. Sai hange ko whakatala noa, koe konga hono fitua ne tau ako malanga. Tau tau whanonga mai me he konga uluaki, koe hae malanga, konga hono ua, tala noa ke ves malanga, kaweinga malanga, aua ke sinoi malanga, vai tolu, konga wha, koe talateu, nima kakano, ono, koe whakamā opo, koe tau wa mai ke konga hono fitu, koe ongo mea lalahi e tolu, koe ko whaamu, wha to mama a pe tai meni e tau malanga fa to mama ma pe tai me malanga pe fa hinga ko kolo pe ke lavi ke na ma inga pe sino malanga ka go tui ko me a ma inga pe ka te tau tolu e pa go tau amana tau hiri ko nga no fitu ko ni ko ka kato ia e fu te malanga te tau hoko pe va tau tau mai ko malanga nga mi ke ka u tau fa am ki ai hange ko a ko e lotu lahi kon pa hoko he ngahi malanga te tau wako no ngahi konga te tau wako hanga e lotu whai ha putu hanga whai lotu ngahi mea te tau wala to koni ko toa peka ki tau tolu ko ngako ngāwe o tau whai he siasi e whaamiri tau te fito ki no talaki ai wholofola e ki alo e tau ngahi ako hanga e no whaunga whai e ngahi kalasi aho whaunga whai e ngahi
tala loto ko ha ngai pe ko to pe tau fai si asi o tui te tau ki hoko hoko to pe e tau ki polo kalama hange ku fata no subscribe ki tau YouTube channel te ke keep up to date ko ke tau ngai ko malanga ngai me pom pom tu site au ma fo ke tau ngai ko to tapu ngai pom pom sa pate ko to pe pau tu ya au ngai ma tau to ka ma Christian sai ko gi me ai tolu fam ke tau tala no ke ha hang ko tala no fata no ka de nai ko to ai pe tai mini tau ka malanga ni ko tau fatoanga i pe fa ngani ko ke tau fatoanga e nau to e tau te fito ke ki konga uluaki o iui ko iui ki he lotu pe ko call to worship i kamata hiri pe ko e te mi pare tapu o wai ki konga i te hanga o fongi o call to worship uluaki hiri pe call to worship o giai ki lotu ai pa fa oi pe te mi ko lotu si pa ui pe ko lotu ko prayer of adoration se e turi mui ya te ki lotu ko ya i he ui ki he lotu o te fai e ko tu ko ki mea fam ke fa mahu inga au pito ma ki tau tolu anga hono fau fonga mohono mahu inga ke mahu inga ia pe ki tau tolu kai ke ngā tai ko tau konga hono tolu te tau tala noa ke honi ko ngahi himi pa ko tu iau tau kei pe mo tau tolu himi ura himi ua pe mo himi tolu te utui he kai ke utui ko tau tohi himi a wesiri ana o si foko tu ko toa pe ki ai ngahi ke te korea ngahi klasi ke himi ki te fili himi to te ves malang kai ke te tau whinga pe ke ki whakamama kai ke tau tō tokonia ki tau tō anga o fili ho ngahi ni kai ke he ulua ki koe ui call to worship o tui hange ko whakatala noa lahi apito pe kau malanga ia pa ko tu iau ko tu ke pehe tau pehe ku kovi pe sai la ha pe ka malanga ai ko ne hiri pe te pare tapu na ha ton pe na to ria lawe himi ula ki ko ni manga au fitu mo fulman au misi ki foi konga ko ni ula ki ai ui ki he lotu pa mo prayer of adoration pe ko ki lotu si ko ni mui ha ke i he ui hiri ko ya pe te tok fai lewa himi ula ki o ai hono mahu inga on e ko tu sometimes ko tu he taimi tau whai ai malanga pa ko tu tau afu hia ko toa pe mai ke ngai ahon o lai anga pe tau tokanga ki tau tolu kau malanga kia te tau tolu koloa pe ke lava e tau malanga koloa pe ke whakakakato ho tau whato nge koloa pe ke whe mo tau o tu malanga whe mo osi ka tau o tau ke mātua tangata ke tano a ke ai hano kawa mo maalari ko lava e malanga taime niu ke tau misia ki tau toria kau malanga ai ka kai ko nau whanong, ai audience, ai ka kai e si asi. Pa ko tuia ko mea ki whakatoanga, o hange ko ki konga e ua ko ni. Mana tui ko temi pare tapu, ko maa ni himi mi kamata, ko whenga hiwa ko ui ko prayer, praise and worship, hange whenga hiwa ni toho aki mai e loto e tangata, pa moi whiwhine, kau me mi pa ko toi si asi, ko temi pare tapu. Tau tū ki o lunga katoa ka tauwhi e kau reo mata pā oa nā te whai ha hū ki loto lolo tonga hiwa e te mpare tapu pia mo ki i konga ui koe ni. Ai koe konga molu malu e ta hanga ko whatala noa koe ki konga ia tau tau kau malanga tau whakatoka ngati ai mahu inga e ka kai e siasi. Hanga i ki fwoi hiwa e te mpare tapu pe koe maa ni whakatoka maari e mai hona uloto. Hiri koe whakatoka maari e meni po osi koe e te mpare tapu pe koe maa oni himi kamata. Hoko atu lewa te ui ki he lotu. Call to worship. Call to worship. Ui mai ki he lotu. O fongi mai loto e kakai. O fongi e lau maari sino ata mai pa mo e lau maari o e kakai e si asi ke tau teu teu. Ke whanongo ke folfola e otua. Hange ko whakataka noa tai me niu tau ospete mpare tapu hangaton pe kita ke heimi. Kai ke taime ni ko hanga ton pe hata hai hanga ko kau fai fikau kau malat hanga ton pe lau me pe fo hini lau me kolo pe ke lau hanga kolo pe ke fai hanga ko ke te hanga tai fa to nga ia ka kai si asi ko ma ke te tokanga pe kita to ta malanga ke fai mo os hata ia malanga kau kai ke pe he ia fe ma o ke whakatoka mai lau mare ka kai mantui ko si fononga mai ka kai si asi hanga ki tau tol ko no foi muri ngahi wa i hala whanonga mai hou e tā, hawhi hou, whanonga mai ngahi tapa ke, kai ke ngata i, whanonga mai ka kai kuna wongo sia. He whoro e wike, moni te ke toko naki moi ngahi, ngafa ke na whi paki moi ngahi, whainga taa he ngāwe a ngā, e ngahi whi tō mokosi he nofo e whamiri. Peko na wongo si i tū mai i he whare lotu, o wai ngahi loto ke nofo pe toko tāko whakaukau hene ngāwe, tō nofo e toko tāko whakaukau hene ngāwe teu ki aho moni te, pē
hele ai ngai mea ai tukunga whakakau e atamai e ka kai e siasi o nau si o mai o tuu mai i he ori ta whila ora peko whare lotu. Ko mea ka ungaku ko hongo whatala noa, ka paula o te hanga ki ta haton pe ki ta himi, mai no ke te mahu inga ia ki ta he ka kai e siasi. Pe te whakata fue loa pe koloa pe ki whai mo kamata, ka whai mo marang, ka whai mo osi. I kai. E kei mana tui ko si whanonga mai a kakai koe moe ngai lot ka ku hoko e tempare tapu pe koe maani o ni kai ke ngata e to koni ke whakatahataha i mai hona ngai lau maari kai ke ngata koe e ui koe te whai call to worship and that's why it's called to worship o te hanga toho aki kotoa mai hona ngai loto mei he whanau tala wau moe whine mui tamai moe whae whai whekau se tuata ngā whatongia, ni hanga toho waki, wha u taha mai hona ulang maari e, ke teu, ki he wholofola, amana ke hifu waki, pia me tōnga malanga. Seka no mahu inga. Ka paureu te pisi kita pe te whakawawe i pe kita ki whakonga koni, mahino ka kita ia, e ke i tangotu e pe ka kaya mo ngā atamai ke, loto ke, pa matamata pe ko himi uluaki e whakataha maho na loto, matamata pe ko lau e ngai reso ni, pe ko hiwa whakawaha reso ni, ke au mo ke konga maranga ku nau focus. Kai ke hanga he call to worship of only mai e loto, ta mo lau maari e kotoa, kono mahu i ngai. Pako tu iau ke whakamahu i ngā ia ka te tautau, ko e ui a ke lotu koe konga mahu i ngai. Sai, ka whaangau ki mau piho no whiri e ui ke lotu, te tok mai pe sāme koe o sāpate ko ia, wai a ngai sāme koe konga whakalang lang. Ne o whongi e lotu e ka kai whikawaki, pia moe lahi ai o tua, ngāwe o tua, mana o tua, ofa o tua. O tua koni ulai si hoa sāpau, hau e ngai au. Osu ko ia pa te toku wha osi a ki rewa e te ki konga ue te pehe mo womi ke tau loto mo whakawhita mo womi ke hiri koe hae ki fwoi wesi sāmi mo fwoi whakalangi ke whaam ke whakotu ko mana tu ko tui pe e tokon pe ki tau tō mana tui fwoki o si whao ko wesi malanga mo ka venga malanga te ke o mai pe ki fwoi sāmi ko ia o sāpate ngā ko ia pe koha sāmi ko ia moi o taunga tonu hulu i tonu whakalangi ho wesi malanga mo ka venga malanga mai o whaia ki ho ui. Pako tu ia e tokoni, ke te hanga wha o taho whongi mai e loto e kakai siasi. Lau maari ko ta whakatata ho tau lau maari. Koe call to worship ia. Pako tui hangi kou whakatala noane nau, tau maho inga ia kau malanga he kakai siasi. Koe kakai siasi uhinga ia tau o malanga me mua. Koe kakai siasi uhinga ia tau teu kotoa pe, ke tau appreciate i hela na wo mai me ngai feitu keke. Tuku hona ngai mo ua ka nau o mai koe whie whanongo ke koloa te teu he iki ia te koe ke nau inasi ai. Tau whaamu ke tau treasure, tau whaamu ke tau ngāwe aonga ki ia whakapapau i ho o malanga. Mei he ui pe ki he keresi e whoki e toko taha malanga moha a koloa. O kai koe osi pe ho malanga pa ke pe io kou lava au osi, lava au ia tatau pepe te mo maa mo toha koloa pe i kai. O kai koe malanga re ia. Ko malanga re lei, mo malanga whakalau, mo malanga hoi fua ki ai, mo whina ngalo ki ai o tua, ai malanga te osi ai te keresi, te amanaki wai tāpua ki o si tua, pa me kakai e siasi. Ko iwa mahau inga ia, ai ki whai konga o laka, ui ki hela tuko no whongi e lau maari, sino ata mai e lau maari kakai siasi. Whakatahata hai mai e tō kanga e siasi, ke teu ke tari ai koloa wholofola e kakai. Hangi ko whata ono mai kakai, moe ngahi loto ke, whakatahata hai mai, whakatonu mai, whakamau opo mai ke ori ta whila o lau, amana ke hiki hake, hono lotu, hono ngahi wholofola, ka mai ngahi ako naki, ai malanga, moe ngahi whatongia koto api. Whakataha mai ki ai. Ke hiri ko e keresi ko ne o se malanga, si tu e kakai siasi mo koloa wholofola. Ai koe konga ulua ki a ui, call to worship. Hiri pe koe te call to worship pa te hanga wha ngā aku mau pēa ki fui rea wha ausko, mo omi ke tau lotu pa mo whawheta. Hiri koe pa te pehe mai ke tau lotu, ai rewa ki fui lotu, wha ui mau pe koe lotu si i kau pehe tai nim ko tau ui pe koe lotu. Tau koe ki aha, wha si ia lotu ki he e ki, pe koe whakapāan ko prayer of adorations. It's an encourage Christian to encourage to acknowledge the goodness of God and how great He is. Prayer of adoration. Kono
hange osi o te foi ui, pe hangare vai te ki foi lotu o whakatau ki tau tolu. Hange te ui mai ka kai siasi, hangare vai te ki foi lotu si i koni o te hanga o hake kotoe ka kai siasi, ave ke taloni whila, hange ko tau nofo langi, hange ko tau wofi ke mau lau maari e maa nioni. Ko ngā peko te ue wholo, mana tui ko tau ngāu whahe siasi, wa tau malako mea whakalau maari e ia. O kai ko tau ua ka university pa mo ngai apiako ke whanonga presentations pa ngai conference i kai ko tau on ki he lot pa mo eki op mo ui pa pau ke tau tiro ki tau mo Holy Spirit whakalau maari. Pea ko no ngahi o wau order of service o steu pea ko ngā ke whakalau maari. Ko ia, hiri pea call to worship, he hui ko ia, ngau ia ki foi sami, toka sami no lo optai meni wha lau he uia pa toki lau e fu foi sami ka kata, fu lolo ai. Me ko foi laine pe wha, o fongi pe, o fongi, matui ata mai ka hange ko te malanga, ko te tāki e kina pea e loto pa mo lau, o te os ilo pe kita te lawa taki maari ata mai, mo lau maari ka kai e siasi. Taki ni kamata pe me ui toho aki maki nau tolu haki fo isame no o puafo tatau pe mo o pes malanga mo ka venga malanga mo wa mi ke tau lot mo fa feta ke tau lot ko le ki fo i lot ko te fa nga aki e te fito i ho ves malanga nga ki mau tolu ke mau tui ka o te mau tai tui ka pau ko ves malanga no foi tui nga ki mau tolu e ke mau ofa ka tuku e mautai ofa o hanka pau ko portfolio fola tala no ki he ofa kasi ke ko tu piau kai mo pe ko te to mai pe ki foi vesi hindi o afe afo tatau pa mo te ves malanga to mai pe ki foi ves fola ko i lotu fai e sisu kai ke ko ki lotu ko ia o hanga fama opo e call to worship ko te fai e ave ki he otoa hiri ko ia to ki ha ure vai himi o ngai proklama o si o fongi whakalau maari e ka kai siasi. Se te mahau inga ai ui konga o lagi call to worship kai ke ngatai mo ki prayer of adoration mo ki konga hoia hangi o whatala noa lahi au pita kau marang tau te fito ki tau tau kau whai kau se tua kam osi pe te mpare tapu osi pe ai maa don haton pe pea ko e ni mangau fito mo fulma haton ke mantu te ke misi ko ki foi konga ko ni ki foi konga ko ia ke hanga toho aki i mai, whakatahata hae mai, lau maari, o ka kai ko toi siasi, te waki ke tari ai wholofola. Mahu inga ia he ka kai e siasi. Mahu inga ia si kau tala wō, kau whine mui, si whānau, nau tū, nau whanonga mai. Ko ia whai hore rei taha, i he mea ko toa mō malanga, me he ui ki he keres, ke taki mā maari e mai, ai loto mo lau maari e tō tāka toa. Tako tuko mahino le reipa aongai ka ki tau tau ui coach wesu hanga whaka holo pa mo pou ka ki tau tau lane nai ka hāpe ke mao mai pe sāmea sāpate ko ia o kuai ngai foi whakalang pe ro tō mai pe ki foi ves taha pe ves iuma whai a ki hoki ui kiri pe ko ui pa ke pehere mo womi ke tau lot mo whakita ke tau lot pa ke hure wai a ki lot si ai ko ki lot si ko ni hange hao falang langi pa hodo hiki ki tau tau ka me ke te fito pe ai ki foi ves malanga pe ai hangi ha foi nga o tau hanga lova ke ki whakaata ma ka ki nga tau ko pe ki tau tau ka malanga ni whakaata ho tau lau mari ke tari e fola a me re re ia rea ke sa ta pui ho mau tuni ho whanga whakaata pu mo mau lau mari ke tari e fola me ai ta prayer toka te whakaata toka te ue lau maari e ka kai e siasi ke tari ai fola aho. Kai ke koe ki mea e ua ko ni hange whatala no ngari si pe ngari hange wha a pe taime ni tau whai malaka koe on ki konga maho inga i malanga. Pa o te tau tukuang, o te tau whau le lei au pito. Whau ho malanga ko tuia ko te poupou osi ho whau ho malanga kātoa ho malanga pa te hau rewa whau osi e te ki iui. Tama te lotsi. He koe ui ma lotsi me kone hanga ia in general, whaka loko fua kotoa a ho malanga mo ho si no i malanga. Taime ni hia, os whanongo pe kau malanga i ho ui, ta mo ho lotu, os ilo e pena tore he kau whanongo ia a ho malanga. Te he whakau kau. Te os hins mai pe he kamata. Nera ai ofa pe he au tuak mamai, o i koe nane whaki hono aro tope hui le rei. Mahino rewa ke mato koe malanga te whai i he tui pe koe ofa. Ke ofa e o tuana ne whaki o no alo a sisu ke pekia funga e kolosi. Hiri ko ia
hu hake mo ki loto si e ki ngahi o mau loto ke mau off ngahi o mau loto ke mau tui o te mau loto vai kai ke ngata whakatoka maari ho mau loto ke tari ai fora ai hiwa moe loto ngawe anga ahon ki mau tari aki a loto kere hono wha tō pia tupu pia fua hiri pe ko ia pake pe e wafa ta mai alo mo lau maari maani oni amen kone hiri pe ko ia ko e fora himi kamata ake tau hi malanga mo tau ngawe ke pongpongi ni hoko atu ke te tau a lau maari tau ai whikau mau keresi o si o mo i pehe tangata pa mai fine kau me mi pa si asi na o si tau e langi o si a o hona lau maari si koneki a tō taha malanga ia pa mai kakai si asi e ko tui e ala to konia te ki konga e ua ko ni ui coach worship lotu si prayer of adoration ka konga whao si ko ngahi himi ko tui au Kaya ya pito pek na tol ko na tau ke ko to pe ka malanga ka wa na ka ma ya ko na ki fa tau kau fa fikau ka te tau tol porque nga tai ko tau ka to himi pa ki fo o my god a himi tau fito himi we siriana os foko tu ko to pe nga him falang langi nga him fra to mala nga him os ma hau ko to pe to ko dia ka ki tau tol ke nga ko fili himi ko he malanga ka fa ampe ke fa ma tu pe nga me ala la he tol ko ni pa ko tu os mahino pe te mo to ke anga e fili himi me ale rei ko to pe ka fa ampe ke lava ke tange ko fa ta no tau mahu inga ia ke lava taki le rei mai ai lau maria mo fa ka ka we ska ga sia na fa no ko pe ka ga sia si ke himi na assume o ko malanga e pe hen na fa no ko pe ke ta ki kina fe la ve i ko to pe kamata pe me ui nga himi malanga mo me os fe la ve i ko to pe ai fe ka wi aho ke ta e foi nota ko pe highlight hona lau mari ke hili e malanga ko na si tu o ma uloto ko to ki na to ria fa ka pe mo uho mo te fito i fe ka wi aho ko ke malanga sai mana tu ma pe ko himi uaki ko himi whakalangi langi himi o whakalangi o tu hanga whakalangi where a pito hanga ono ni ma fitu si hova sa pau ti hau e ngahi hau whawal fitu si hova Elohim ni ma tolo no taha vai e mai oni tui topu tapu where au pito ngā himi ko himi whakalangi tala noa lahi e si hova tala noa lahi e otua ko ngā himi kamatang tau whaangau e aki tai mini ko ke tau fa mai himi kamata ang fa no wal ko sisu ko pau mon a ia himi tolu te ko himi tolu ko him fa ma ko opo himi ta tau ang ko ono wa walu e si ho wa mo ke o mi hai ke ton mai ke wi kona tau ho heri ni ma fa nga we hanga o fai ang ha himi fa o se himi fa o si ta tau aki si tu a ka kai si asi ka te o mai e fe ka ko na si tu mo o fai nga o ko ya himi tolu ia e kai te fa o mai kita himi raki o ale pe ko asa himi fakala glangia himi tolu e ko tu e to gala to koni pe ko himi wale ko himi ko talateu ia ki hete malanga ai o mau fa te fito mau pe a te himi wa ko ha te fito se kau pa mo te mes malanga ko te malanga ai e te fito ai e mau e te himi hono wa e pa ko tu os mahino le au pito himi raki tala no ia fakala lang lahi o tua mono ngahi where ngā himi whakalangi i he ngahi to himi a wesiliana. Himi hono wa te fito maupe ia i he te whiri o e te kawenga maa mo te wesimalanga e te fito himi hono wa kumi hawa o mai pe ngahi himi o tala noa hanga ne tala teu i e te malanga. Ne tala teu bai teke te au bita ke te malanga os ilo he ka kai si asi he te himi hono wa ai mea te malanga. E wheto koni akia ke pou ke nofo mau ai whekau o te malanga i lau mahari e ka kai si asi. Pea ko whata anoa ke himi tolu le vai o whakamao popo tau peki si hoa moho ke resi omi haiwi. Hange ko nima wha ngā o ia toki mālolo ki he lang. Hange ko ngā whakamao popo ko ngā tatau. Hange ngā whekau o kiriwhaki ake ka kai si asi mo womo i whai ai whina ngālo e ki. Ko te kakato kotoa ia, ai fōhi, ko ngāhi nau kotoa ngā himi koni, o si loto kotoa pia he ngā himi, ai wesiri ana, pako tu e to konia ka ki tau tolu, ki hono whiri e ngā himi. Sai, ko kakato pia ki whakonga la lahi tolu, ko whaamu, ke tala noa ulu aki, ko call to worship, mono mahu inga, hanga hono whau, kulu hulu ka ki tau tolu, ua ko lotu si, prayer of adoration,
ono mahu inga no fa o ki konga koedi and also whaka o si ko ngahi himi whakalangi himi talateu ki ho malanga o himi whakamahapo mo tatau koutui ngahi mea ko ni to koni pia ka ki tau toki ai ha mea te ke fu matala le lei pia hao whihui la wa pia komen ma he tau ngahi vitio te tawala to koni at te koe ke ngahi konga koni kai ke ko mahu inga ia ngahi konga koni to koni mea ko toa pe hange ko whakatala no mea ke mahu inga ki tau tau kau malanga mana tui mau pe ko uhinga tau malanga ko ka kai siasi kai ko uhinga tau malanga ko nga ko lava pe hoto ui mo to whatongia ma wa to ta puaki mo to whaami hange ko tau wha tala noa aki tau whaare aki whakamalo ma o konu ke tāpua iyo mea mau inga pe kake ta mana tui ai ka kai siasi koia uhinga ai te malanga koia uhinga ai te tuu mai me mua koia uhinga nei uia ki tau tolu he eki te tau o malanga ia ko speri ko nga ko ka kai ko whakasipi ma te noa si ka kai ko nau tu mai loto whare loto whare loto mana tui o wai ngahi loto ngahi tū kunga ke ngahi mo ui na wo mai whia mau ke whakamaranga hake ko tau ia ko tau uhinga ia ko tau whikau ia pako tui ko tito konga ko toa pe o balanga me he temi pare tapu au ki he ui lot for nonga ki ai au ke keres mo lotu hofia o kunau to koni ko toa pe ko nga ko si ka kai ko tau nau tu mai me loto fa si ka kai tau me mai i loto fa kau me pa sia ko na uhinga ha tala no ke to nga we ko ki nau to le na fa tau mai ke ta o si su ka tau to ko fa kau se tuata kau nga we kau malanga sia ki tau hanga fa fanga a ki nau to pana tui ko tau fatongia malanga mo tau nga we ko ke ki tau to le a ho fa mau pe na fai to i pena ke fai whakalohi mo fisi pe a ngāwe malanga na fai mā ki tau tō. Ai ui nei o fai mā ki tau ke talaki a wholofola. Mana tui mau pe ia. Whakaloto lahi a mā ki tau tō, pako tui pou pe ia. Roto lahi tau tō, whiunga anoa pe ki konga lahi tō koni, hange ko whatala noa ki ai kone ka kato ia fui series o i konga oluak, ke konga fitu, ono wha o mei he kamata peke ne osi. Hanga whatala noa, na se epe mo tau vitio taha ki mo atu, na whakakakato kotoa ai ngahi pāti kotoa pepa, ko tau whai ai palomesi ke tau te hanga cut down ke ngahi vitio individual, ke ngahi konga lalai fitu ko ni ke toi mahu ingai. Pako tui, a tā kotoa pe, kātoa ngahi vitio ko ni o i he platform pe a YouTube channel e tau pe mo koi sisu. Mau whanga maria, fe fok ake ngahi konga, lau, pake mamata ki ai, e to kon yaha whihui, comment mai pe ngahi vitio, ko tui e tokodia ka ki tau tolu ke hoko ate tau whanonga kahau. Kai ke e hoko ate tau wako malanga tatu ngai mea ke. Wai pe ngai visone ko mai he ki hange ko tau wako e ngahi lotu, ako ke whai lotu putu, ako whai lotu whai ngahi lotu kai he ngahi uwhangai whakatapu, ko ngahi whatongia iki ko toa pe kau whaam ke tau wako mo tau pou ke tau whai whatongia ko ngā ke whai lang ia e ko sisu klaisi ia ngawe ko toa pe tau whai. Tala monu wat mo ofa ka tek mo tolu ko toa pe, mo tolu kau malanga, mo ngai whatongia ko toa pe he siasi, ui ki mo tolu, tala monu mo ofa ka tek mo tolu. Whawhitai e ke kunai, ngawe anga aho koin, whaki whatongia koin, whamahu inga ki mo tolu, ko mau i ke mau tu hatu talaki e wholwhora hea whion. Ta oe whai whakaloi mo fisi, oe whai pikoloa pe ke lama. Ta whai he loto pa mo tui mo amanaki. O wa o e wholofola ki ngai loto ko toa pe o lau maari ko toa pe kakai siasi. Tā pe kina ki nau tolu ko toa pe pia mai, tā pe kina platform tā pe mo koi sisu. Ma loto i mahu, ma wha sisu pais, ka ko mau wha mo ui. Amen. Ma loa pita mo mea mai, mo tala monu at ka te mo tolu, na ngalo e lotu pa mo hufia, woki a loto pa family. Kau e mahu inga toko taha maranga, teu mau piha no lau mai, lau mau pe ne wholofola, taimi ko toa pe o e mo ui. Ma loa pita mo mea mai, mo mea